anak ibebere menon raja nami praktiknya pe pasaha ma tuamu hula-hula nami sidu boti kami sian buat pergeleng ngomong boleh ada di juju ni parmoding mi ibebere nami sa tabi godang di dodoan di sahur madua hamiro tulangnya makmu orang mai tadaw bingo hami aku molo hami sibul pati na pangabatan ate ugis olo ara penoy ko las marwam dangi je sido horok kuno angin na kiningan izaha na kiningan rewa hidup ni no ni bibere nami ono makmon terharu magbigiyaw sadana tulu horu nahulok disi maloma mga laun sudia ka keluarga bering mading gani di parmoding ni omakmon bodi patulay-tulay akan tua talung bobi manabang doho mani panantua di bagasan nyono yang ini na hudo tinggal ko masih minamina doho to masih tukol dan doa kay boto bagi nami talung bobi opungmu tulang ni omakmon mau dia parohaho ni rahu sudia ka keluarga asa budinggan asa dahodi nagabe sada na nasa pusada kabari sana pusada imatang yang nami saya zaro mayat Tuhan nanti ka kedua-dua sarhuna imang kotang yang nami akatulang ni omakmo opung budi sunwangen las marohami saya mau menupak mawasumai di budian ni omakmo urang pola adong po neber kawang na bohape bergana las maroham kami be saya matang yang talumobi di bibere nami guru nami parohaon itoi muludingganon surion na pinadinggan ni akka inado talumobi akka mutom akka keluarga salu na parwaon ida ima sidoron nami no angin na pansulu sahali na buhi patupahami kita ni pasu-pasu sada may ho amani ano pagka manoel do manoel baru sada bema tu bibere kuapong na iboru Roma hamuna musuh asal dia bisa lo tuh sudah akka tani yang niakan atau robos sudah asal kita orang tidak kana setolok neranting no namang baik memang kodang nasi tolok tidak kana setolok neranting namang ayo bang Mose anakku dok parumeku dalam atuatan yang nami horo nama dok bangido nimmu bangido mami sudah lihat nadolo lihat mafadang ni umur yang nak kau bani parantuan dok parumaikon mau lihat maju mulung dok nampai tikingolu ni nampak tong dolek ketika anakku alai boleh patureho ibebere namion kata ni bawa dah kataku now net bedeon ini tortora ini tuh baik bapak Mose adong agka ulos holong siya na akapungwan nun na siya pangabatan lang sa maruhang dama niya ay majib hataon sa upasatan kok ni rohan namin ba't kamu mamang musik mo na'y nauparto si po di maami di ako manapang bagus
namin itu penarbut. Di son zapar si pasaton namin tuh hulon namin sinaga ima pinasanggol. Tutulang namin kung namin tulang larabot ni natuto namin aliyang. Tu pariwan na mangihutol hulon naon along mo siya juga. Pariwan na kininga bere yung anak kinisi mono kurang asa tatabay hamuda unang asarohan manok pa hulon bay mapilidang kasih na seperti sungai bay po. Barbo Habero Makadabang yang torok mengambil geleng muli sesibulun alay pemari partikian namang natutua oleh kami lo nami mulai sugod masuk kamulong na tahanan ang nakadok jagar ilaw non unak korek kulo ito do inang baw si ono kuray si gajang mau ni like ku sunin ang baw le paramunya ingot to sa liling pangalawa ni hahamon ingot tong nang sa tumlubahang na tutulak ko man palanam ilo sila manong namin maluhamin kurang kung malutok sa mga nilay na pipatir namin unang nilay na pipatir namin ibigay nga kada tulong at ito lang bahay magodak sobay kaso masobahan itulaw lang namin
kalian. Hudia akang borunami, borunami. Suang-suangnya akang beberenami mengalahkan. Cada bota ma persaulian. Nanti mak. Inang namion, inang tanah tao rongon. Setabi wobiri tahi tatakas masimotoan ipoparan yang putan na bertilulungan. Ala razai terlubobi di ulai madal. Atani razairo. Tersoromba pertording ni dalam ni tangiang pasahaton ni ulai terlubobi di boru ni na dua tahun. Rakdo hela. Songonima na buhay pa tapasat nabi aka dihita po parang napunta. Jadi norora dyan nami anak ni natutuan. Rom itu lah bu. Iya. Saya mau sulaiku, saya mau perempuan, saya mau botol lekor, uang tawaran itu saya nama. Razaidon terlumobi ulat tak amani Noel. Aman Noel le si aman Noel so. Jangan kali muat. Ada belan. Molobe tu somani torokna ba lasmaroham. Anggiam ma mataribata martinangi suri akatangiang na pinasa nya ka ulat ta. Bacakum mabarek do partot dion titaunya mataribata martua. Somani mati. Jadi nungai pe ana rado kami boru ni hulai razai terlumobi ni kami na tinggal di Permorangan aron saat do atani razai itu kami Boruna dipasang to kami ke Boruna. Jadi sosok lima bolope tung hasatan na mobi di tapo para nopota
na martinulun. Bono pe tumo manoy lupa sa tami las marwata somanima. Jadi abang pamusi. Yung bora mahami pasaton songon dengan ditayang nami. Ima tu pariban nami. Bay ma amang naobar to si. No pato tu ulau Alma. Rohita Shali. Jadi masalah